Mafamda, All Manipur United Clubs Organization Amuko, Pori Liberal Merapai Apun Manipur, All Manipur Women's Voluntary Association Amova, Committee on Human Rights Cohort, Manipuri Students Federation MSF, Yamna, Lopsina Siga Kusam Naduna Minariba, Singamai Tu Lilong, United Clubs Organization, Sluko Amadi, Singamai Tu Lilong, Merapai Apun Baluki, Makai Degi, Pongel Apata Puduna Luxury Madudi, Haying Megi Sechat Kungataret, Yaparabalepa Pupan Medasida, Manipugi Puari, Maidegi, Akubo, Kankul Tara, Mutkinaba, Mutanaba Torali Basi. Nomo magi mayak singlang li habisi miam na khangna ra wa phok oi buga loina na miam khangna masida miam da Manipur mutapia roi hai bagi ko kalon da singjamai degi kawa amadi Kansipur da phawraga lilong mai kai phawba miam gi oiba atsepa phiria amaga loina na paksana human chain protest ama samjagani haileba khongjang asida singjamai degi lilong phawba da leibiri ba ireisha sina amadi miam hubna isagi chilaba matam kaito peduna Honda Tona Ayuki Punja Tara Makai Taba Matam Dagi, Topiratuna, Saruyabi Haina Paujala Sipiba Luxury, Manipur Kanaba, Amadi Imaleba Kinikana, Amuko, Poide Liberal, Amoba, Kohor, Amadi, MSF Haideva Look Manga Asina, India Langata, Laura Sulapa, Amadi Matam Puma the Lautuna, Taxilagada Kongjang Amadi Kolaushing Adudi, Manipur Mutanava, India Langaki Tong Yaning Day, Manipur Mutatpaya, Special Ports Act 1950 at Mutatlu, Asuna. Haidiba Kolaushing asi democratic oiba mawongda tupirakadoribe miyamna hayengi human chain protest asi da khonjal hauna maningtamna lawbiu maram asina lamdam asigi nungsijaraba ireisha khwai punamakna amadi singjamaidagi lilong phawbagi United Clubs Organization maira paibi apunbalo yauna singjamaidagi lilong phawbada lebiriba clubs organizations associations mahiroising nahasing punamakna Haying Megi Session, Kungataret, Numit Ayuki Pungja Tara Makai, Tarapada Isha Ishagi, Atin Mamatam Nahak, Kaitopiraga, Kungjanga Sibu Mapumpan, Biu Haina, All Manipur, United Clubs Organization Amuko, Poide Liberal Mairapai Apun Manipur, All Manipur Women's Voluntary Association Amova, Committee on Human Rights Cohort Amasung, Manipuri Students Federation MSFK, Makai Dikinolok Nahajari. Oba Kohor Amadi MSF Haidiba Lukmanga Asina India Langakta Laura Sulapa Amadi Matam Pumba the Laukuna Taksilaga Kongjang Amadi Kolaushing Adudi Manipur Mutataba India Langaki Home Yaning Day Manipur Mutaba Yaroi India Langaki divide in rule policy lepu self-determination is our birthright Loilam Langaki Armed Forces Special Force Act 1958 Mutadu Haidiba Asuna Haidiba Kolaushing Asi Democratic way of Monga to be a good Miana, Hayeki human chain protest Asida, Cortel Homna, Manitam Lavu, Madamasina, Latamasi, Shijaraba, Elisha, Quaipuna, Amadi, Sigamindagi, Leon Pawi, United Clubs Organization, Madapai, Aputalo, Yala, Sigamindagi, Leon Pawi, the Ladybug Clubs, Organizations, Associations, Migration, Nahabsing, Punamana, Hayeki Sichet, Kundataret, the mid. Ayuki Punjatara Makai Tarapada Shagi Atin Mamatam Nayaka Tupira Kungjanga Sibu Mapumpan Biu Haina All Manipur United Clubs Organization Amuko Pori Liberal Mayapai Apun Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Amova Committee on Human Rights Cohort Amasung Manipuri Students Federation MSFK Makai Degi Dalung Nahajari Committee on Human Rights